Жерге тигиздin mi? Болду. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу биздин Муз-ТВ каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Биз кеңеште турабыз. Ыктыярдын бир пайын тартканы келип калдык туугандар. Ушул бою бийик өспүрүмдүн маалыматын суроо үчүн достор, ыктыярга суроолорду берели, кандай экенин айталы. Жалданбаган, куйруктары кыркылбаган ушул өспүрүмдүн толук жашын сурайын. Ыктыяр, ассаламу алейкум. Кандай? Жакшысыңбы Ыктыяр? Сен соолук кандай? Иштер болтабы? Бою бийик таяп келип коюпсуң. Жалдабапсың. Куйругун да кыркпапсың. Жалданбай келсе тишпейбиз да, оңдоп коебуз кайра. Жаткызып десең, камыры менен. Ушул Бул бою 1.55-тен жогорураак окшойт азмасы? 1.55 плюс. Плюс. Жашы кандай? Жашынан баштап мына полторашка замыр. 1,5 жаш. Жакындан тартып кой деп атышат. Тиштичи, эч мындай шашпай. Аха. Өткөндө бир данчак чыгардың эле, тай, жалгыз тай. Данчак сатылды Өзбекстанга. Өзбекстанга жибердиңби уже? Доставка уже кетти. Жетти. Жакшы. Эми Ыктыяр, бул полторашканын Мен ошо кечиракпы жайыбы ушундай экен да. Ушундай да айтылган. Россия жылкысыбы? Россия, Абакандан келген. Абаканский. Темиркөк. Темиркөк экен. Салып берген муну. Аха. Муну анан келгенде кыйлап алган замыр. Энеси 1.75. Энеси чоң бекен? Ama iğnesini tartıp lan da. Oha, iğnesi 1.75. Atasından malma suraga yok mu? İğnesi çoğun eken. Bu temizlerle arıktat katayın. Ağzımda kavargalarımla belini öyle kaptır ha. Beni yürütüp neme kılavuz da değil. Satışa tura gelip kaldı. Dayarda mini yürütü olsa şunday malda. Hazır minilgen mi minilgen emez? Yok, minillik. Minillik. Az hem coşup kaldı, kolga yürünüpçü. Jeteke bu göynü ha? Barcakı kolga göynü kaldı. Bu olsa hormat baytlı da var. Bu da halası çoğuya otur ha? Çoğuya ha? Yürütü al, cemdese emi getet da boyu yani jakşı olat. Emi kunan bolsa narjağında dağı 200 yıl dağı çoğuya. Çoğattın demesin değil o. Tutuş buna egin göreli. Özünle sal görsen. Tutuş muştum. Muştum oyuna öyle gidip getirdik bu ha? Çağın tügün yeme, kokorogu özüstü de ona gel. Çıkıp durat? Çıkıp durat. Tuyaklar taza? Tuyaklar taza, polmuyor. Kurç bu? Kurç, öte kurç. Cengil değil, bir nar verin yeme kılç. Bana. Parodası Abakanski arılaşmada ha? Arılaşma ha. Arılaşıp ketken. Gibrit. Abakan, buna moyundan uzunluğun karamızda. Arka sorular tam cayında. Cayında mı? Bir arkasına öteyinç. Çoğun at bu, çoğun at. Bu da halası. Kayman atı? Kayman at koymadı. Koymadın mı? Kvadrat mı espe? Oşa kaymayan giyen. Kvadrat mı ne be? Törpüştü eken de bu. Oşa men giyen, Abakandan giyen. Bağısı kança Ыктыяр? Bağısın, sata turanız cengille koyuyorsan. Cengil koyuyor. $3.000 kamı var şu. $3.000, daha kamı var. Oldu buna dostlar, $3.000. Hem az temiz boğanda başkaça olatlar. Başkaça bu aşağımdan da gip nime olup kaldı da. Şkaf bolçu. Yüretken kadar arıktattık bile da, yüretkenге vakt bu. Buna boyundan beri ölçüp görsettik tuğanlar. Bu çoğun taydın bağısı $3.000'a koyuldu. Ыктыярдын номeri ekranga жазıldı. Suray veriңizdер mi? Kemi sözsüz türde bolat. Bolduklar, sodana berek olsun. Boptur.